Anopensam na doso ne etoja omubi ya obetini Adom kase ye bo prashe bypass no a wo ye wasimfosuo no contractor ja to ho no mokora mfiensie ne yenkohwe ye de ho nsam ne nchiremu ebebro na fe yakọ ye ensamfoforo emu a edo so editie ebi ene se ye bekọ akohwe afutuo ne kokobo ekode ama emayiwa no se wo mu hwe ho ye obu onsa won fa no emeyetwe apia nkase mabu men sentimi nko school ese school ne de won mokọ no ne sembi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase ukọ YouTuber Adom TV tube no ye ho kase ni twego ye go TV na won so a channel no ye 119 na DSTV channel no ye 280 medin e de afia amankwa tamaklo afia ni de mu tie se de nsam ni kyeremu ete ankasa asimfosu bypass no 2017 mu no so afọ wo hwe ya kwantempon so kwasi amoakwata ekopa ho ntoma wode to contractor nanim sabosumi nsia de ne wawie na yaye na yenim sebia na 6 years ene yete ne 6 months de ya fi 6 months ne se won fie nsia ni enya de se wo mawie gata kora no nkosi hwe nti ama ne boni bo aproko ho ye wahunu ni de ashasen de ha ono mo ye no omo ye nsa nkomo ye ba machine on kase no mo de start kwan ne de machine de ambo mo etru kwan na kase de ha no mo shase no ha no omo ye na minim se na nka mbeye ba machine ambo mo machine du nsu na no bebi ensu kase ni nyina afa na stop it no ma san ba no ma beto aso still na stop it ebu wa ya na edum gigigigi na ejina na machine ato fom sa no mo ye ya na afido mo sa machines ni adekoi medana de na ye dankra anan na mesi ba na ma bobi hu plasa na mo obi nti na megusu asa meye nti mprofrum a wo be ka chen so wa be ogu ba dakropa ye hu ane se won asha ate se yenyi yi enoma anokwa se yen krofo ma ntam ha nka menye be bi kra mfa menoma ngu medi amerika na medi yi ahometewa nti ne ye nim se bia wa ye ne sa na nka ni manim mpo won abeye ne ye mpo ama ye ne ye ha ye ho ato ye nso ya hwe ni ma netia neti gota bia won aye si manim ha sinso na na masuro ni nyina efa me ha obi ahwie nsufia ha na efa mesra ban so hu ye mabo na maye gwata no wo ye ni ma ye ne nyina emu no asimfosu MC yoro no kula fishu ba konchire se ewum se contractor ne hye bosum nsia de nanso esan se adwuma no wanye ne ntentem te se de wo penu ntino ama wode akoda mpenufo a waje adwuma na afiri nsem ama contractor foforo enche kura oba be hye adwuma na se enche bia no e wa reshim se anamo a minister no etu no ehun be ba mfa so mo masa aba no ma behwe bypass no amaye de tie se akwan ye no contractor no ye man mobilization obehye adwuma ne se na se du ba bi no ye adwuma ko du ba bi a na wa raise certificate ni etua no na ye nyina nim o hawa amai na kum kakra ti ama contractor secretary na akwa echi kakra ti de man no na fi wo delay na enyema pi ba echi ti fortunately for us ye tu ho na mo na minister na ba inspection of the N8 no if you the contractor buy the oye chu praso bridge no China for no say omra no mbe my because minister na so sa project we net minim so mo nko ofo Mayentu Akasiano eso na programs director da Women and Development Project wonder won kwanta South Mansini mu woti mantem mu Iris Coffee na wodeto emayiwa ya wo mu bu onsa na wode adane ayie na me yare mi nko school no da bi eni kwanse nsebuo si usuku anokwan Adom TV kase etwaso period enye ade e wose ye de ferry my period is not my shame it was say omo bra class na omo besua de e na wo fon so ye seremo mo emanya omo period a mo nto mo modern to sanitary pads emma omo I be more comfortable because ebi mo no omo ma school ubisa reason say omo ni sanitary pad omo sure say omo use rag method na ebia no mo stay ni omo ho no mo ye embarrassed into no mo peso omo ba classroom headmistress Wokechi RC Basic School and ya chichiku abo dwumakuo na baso so aba beboa wonom na waka to aso say emayiwa ni bebri wo honom a wobu onsa esan se wonya sika ento sanitary pads ntino ema wonom emme school emisua de ya de nsunsan so bone
aba abegyae wɔnom adesua so. Marry your books and born success. Enti ane what the change a movement for change mudia back a chebi RC basic school RC and then MA no. Yes ya krom. Adesuafo bi ene amane boni etwetwe nkomo. But sanitary pass no boy etim. Maybe I'll be so cotton 12 cities, 15 cities, and 20 cities. Yeah, village as the ham so. Sikasamia de Maya. Embuena, pad buono, embrafo. Say, science, minto padino, and Maya funding banty. Uma pad bomba, umbrafo, 90 minto. For yeah, was trade and industry so Katie Hammond now what they to exporters and him said you be a wombe to me a buana yen so we are say drama so ya ne one more ebegina peno one hwe na one year asoye no so one famu de bia one be de aboa won so one my krado eye. Subject for today's discussion provides us the platform on which to reflect and measure the export capacity and potential of the country. It's also the occasion for us to reflect on the our ability to compete at the global level. Osan edito dwa se aban no ede nhihye ahodo egu akwam a wode beboa womanfo ewo womo enwuma a womo ebebiebie ene exporters na womo nso etimi akọ nanim. In the next couple of months, my ministry would outdoor a newly fashioned business and regulatory reforms which are aimed at improving the overall ease of doing business in the country. An online business regulatory reform platform has been created to allow businesses and government to interactively engage in real time to address challenges, thereby saving time and resources. The platform includes a portal with depository of business regulations, legislative instruments, procedures, forms, and related documents. It has been designed to bring simplicity and enhance efficiency, providing a one-stop shop for businesses to access the regulations that affect them. Amanyoko awodo edidi sway NDC, CPP, APC, LPG, ne GCPP aka won ho abomo asaman electoral commission no ewo court asem ni nyina gina se limited voter registration exercise no a ose je se wo district office nko na ebetumi aye no party sama bomu no esusu se nya no kwan so no ekoba sa no a na ebinum a wono maso mfie wo so wo mo register wo mu nya ho kwan nti eso wo biemu Adom TV kase etwaso. Ababe toja se National Democratic Congress NDC Amanyoko Convention People's Party PPP CPP APC LPG GCPP aka wono ho abom akruchi egunkrata so e de akoma eye Supreme Court se onhwe na wonsi Electoral Commission ekwan e won hihye ya wode egu akwan a enche bia no wode limited voter registration exercise ebe hihye so Amanyoko yi e de court se womo ensi Electoral Commission kwan esan se wo si omanfo ekwan e wo sa registration mu a womo ehuni se eye kwan papa so ababe todwa se court ni nso amankrata ama womo e de akoma Electoral Commission e de fa ensem omanfo akruchi e de egu nkrata so abema court. Beka say artisans anasa one one kasa ye wonyuma bese 300 ewo green belt space and waterma light industrial area one morning assembly no and teme ho ase bi koso waterma metropolitan assembly ni nyina ne sasa green belt space ho no omo anya ne tie sempanifo aton ho so omo atena wo mfie bebre ni wo mo nte wo ho ase Adom kase etwase Moja tax o lottery, moja tax o betting. Ubusa sa, sami wini bet na. O timi tax. Na wini, oso wini tax. O bet. O timi. Na wini su bet na hina o chama bet. Ubusa sa mi su bet hina o chama bet. Na me pa mo cha mo ma aha no won keep ya nya adwuma no wa Hawaii. Se mo sensa no adwuma, iti asramo. Se na ba ya da chi ya ma no won kwa ya pro no na won kwa niama enya na fata yasiramu tu wo mo ka bi maye
Ojiabo, Charles Ojiabo, you said that say the slow, we are mobile. Meanwhile, we are mobile. Yenny baby, I had call. Yenny baby out to say, I am from Quant. You know, who share no can be my name. Yes, so meanwhile, Charles Ojiabo, yes, slow. Amanibo Echiremu se, Enkrata, Manfoyi Ekura, ya wonum edebo ho safo hene se, wonum ewo tumi krata ma won kwan se woye wadwuma ewo honom no. Enye tumi krata mensini no enede ma wonum. Na so ni nyina mu no, mensini no esinkete se fia daduru na se wonum eguso te honom de a obekwa akopamu wonum afiri ho. Ashanti Regional Security Council RESEC penny ya wodi wanim mantam ni moswa for Simon Osai Mensa abo apro call Goldstone Akrokele Limited na fe Anglo Gold Ashanti Obuasi Mine akwa akohwe enei se de galamsey no asai enwuma ewo ho adom kase edebe. Asante Manta Muswa for Simon Osai Mensa any Asante Regional Security Council ekobon toa ewo Anglo Gold Ashanti Obuasi Mine for asue honomu echire no na wode to Yamani Boni Isaac no menyo animu sei enya de sa ban ebetena se ayenhwe han amamanfo fakwati kwan so tu fom agudie egu adwumaku ahodo a wonom enamra kwan so etu fom agudie a wonam wandwuma so eboa o man sikasem wo hwe large scale mining companies ne wahana it's a problem with illegal miners and they come galamsey for only a threat to the basic survival of the mine a free mreno a comreno a bit one ammonia company numu near no makohe physical said ye jina kodo wamo pity anuhai near near baby near ma a how no be a dear near den ashe enti ya dia ya decide say ye betwa so waye ebia nka ibenya kora nka bosome miensa na bosome nan bia ni akoye baako. Bayento Adom TV Badwam kase no so na yen konsan foforo emu ohene ya wo sahwi esam ewo bia West Mensimu wo Western North Mantamu na ode to bambofo nyina nim se Ghana ne Africa so hye no so ndie wo munyire bambo mu ho pa na nkofo twukoko ne fam wo hododo na nansam ne Adom TV edi nkomo yi ready no no ma fa kuntrance ade abesina akọ France akoton me pese o ma ne ti asese enye ye nananom a ye wo boda nkronkra ene o ma ne dihie no ene ye sa smoke no nipa bonfo bi a mintimi nkyere ba bi ho firi Wanam sa nsemi so e de adesede eto abambafo anim se omuma wonini enko ahye ahodo so mama ni abren se oman no ya fa bambofo a ye di skatu omuka omo kwan so nso behu na obete huhu di kokko no gu ase ne afa sabio nana ngokọ janan aye nkokobri ye de kata so no mo de abesene ko nana ahomte hayen be be sa ban ni kokko bote se ha me isamhene ma complainer ma nana kwasi bu wankoma ha no no so de yesra mo ntu ho anamo maye na sa anye sa ye ya gidin boni anye sahwi fo na ye enye nananom a oboda ha ne amanfo ne ye Ayento so na water engineer wono aso ye the technical director the Matovilla Water Solution ora Tony Lawa wade to Ghana fo nyina nim efin ya yetutugu ensuo mu na obi kura sabi ade nchen ne jana wode afa ensuo kwa so nom ne ade bewura de ensuo no mu no nyamie no mu ni enya ade ye ne kwa so nti e wo so wona ye sa no woncho ho enfiri mu efise koba ne sa ensuo kro no na Ghana waterfall so de ebreye ne ya make say Tovilla Water System for one aye nhyiamudie bi dwene kwan a wombefa so na yabo yensuo ho eban titi wo nkronkoma mu ne ade e no de sansemi etuja ni abre ewo communities mu a omo ni nsuo ne say ya ye ejuma as water treatment engineering company for about 25 years. Na ye ntumi nye say ejuma we engis kangu ye botumu de bia anti ye feel say e appropriate say ye behwe yaboa communities a omo lack nsuo ewo mu communities mu ukọ weja a ebe okru akra ha say ya obekọ no na nkrofo akonete omo nsuo fin efi bathrooms toilets sabi safrache omo nsuo efi omo toilet mu omo tumi ejai emani rura
den su ni mu nti no omun jai saa suban no emboa ye nyina. Edward Afum Osan eye headmaster ewo Methodist Basic 1 School na wɔkyerɛ mu sɛ kurumafo nankasa na etu sutade bi wɔ kurum hɔ no ma wɔsɛmu ade bi di dwuma wɔ fie nanso sansoi wɔne ɛmoa ɛnenum mu ne senti adwumakuo yi etumi betu nsuo yi ɛma wɔn mu a ɛbɛboa wɔn ɛwɔ akɔniasa ahodoɔ bebree so. Community no the only source of water we use ɛyɛ dam bi a yɛdag yɛ akyɛ for so many years nti no ne nsuo I serve community no. Though there are pipelines, once a while, a year or 6 months, now ensue abem once. But for now, there ensue a macro, and no dam, no, that dark dam, no, na community, no, a use. A more no mubi, and microphone so the tanker ecosisa, a bar, a mancro, for and no now more day, a yenuane, a tongue, and a ma and mofrano be brave, a yarea. Assurance no mama no se ba so ebeboa ye san say ensio eye major problem ewo community no ene the village ya womo ewo betom brono bi wo Kofodua New Japan South mensimu ewo poyamante mo sempanifo nyi wani mehwe ajanan bi adane wo fidie na fei ne tebia no krampo nso no mpanifo anya hwe yi a ne betom yare ebetie si ho no eswani ensa wo ka kire kan firi ho tese nkoyi Adom kase etwaso wa me hunu enye nne problem e wo eye toilet no sabi ne di kan eso nye kra the santos o metwe yetu beto mu a bebre ba eso ne nye asepa de di kan kra wa ha kra de etre ba toilet so wo fa ho no kra wo nya kwan etre ba so sa ye toilet de asenti so yesra mamu bi o meboy enye kra Oma sisa ne magugum polythene bag on edi abo ewurewuram nti omo betwe toilet na enko Assemblyman na owo mpotemu honomo Edward Ejeyi Oware editu just say tibia jana bia ni wo mu no ensem fata semanfo ebekoso nenso esan se woni fufuro bia ka hunti eno aso ena bibia wokọ ne senti wodi agesrede atomanfo ene akuaku ahodo nyina enim se omeboa wonom akwanya wo ho se ebugu ene yia ene ye ne sa na ye yanka mayededa ba no krense bibia ye process eya abandia sebe enye community no e dia say ye property there bi eya aban property into if anything also was seeking from the municipal and am dia koto me MC anim any drawings ya proposal dia koma MC so am ya tiase so pa ye chew ono so ye obi adwuma enti twase ohwem na sebe e kire wo gya na echitu ho a obi ameka se MC saade we kro ye de wanye ne ye waye ni se we ni se Yenyina no so na Adom TV Badwam kase na no pe ya hana edidie mu medi afia amankwa tamaklu de du so no ye kwa bana ya share de bonkrata na fe online stories no akudie mu nsam ewo ho apomodin komo na fe ahosepe ye kwa ba enchekura ne atwaso